today's video, try tayong Taste is King ngayon ni ulan yun ni. Obviously, ayan o, Burger King. Ayan yung order tamo. Chicken King, Whopper with cheese, onion rings, 10 fries. So kung kakakitsu, may gabnuy-abnuyan na. Una naman, ikit kayo ng kukya ngayon ni, sinulod ke. Tsaka amin binatak love, kaya kaming order. No, syempre, share kaming love ken, balo yung nagayaman style. Order kaming mialiwa, bang, atakman mingan. So nung kakakitsu, binanat yung agad ng Whopper Burger. I-love naman yung binanat na itang ketang kapit na na, o, diba? Sharing is caring, hanapin. Ikitsu itang bacon linwalya, binanat ng love, o, ito, actually, niyang sinut mini, medyo kasagsagana pa ng pandemic, bawal pang lulwal alang face mask. Pero since may gintang busy, ngini tayo pa gawa ulen nyo, feel na feel kayong Burger King, ne? O syempre, ayaos may waring king yung sarili mo nung alaka kitang crown na natin. So yeah, kung may nulod ko kitang crown. Kasi kining Burger King daw, pakakalat na mo kitang Santi Reni. So ginangwa ko metong ilab kanyan. Bisa, kinonvince kang manyulod bang Burger Queen nyo ng marine yung ilab. Wala namang masyadong tao, pero itaw, convince kayo rin yan, eh. Sabi ko makanyang kayo, para naman king vlog tamo, sulod mo na yaman tang kiyang crown. O kaya rin may kitang Whopper Burger, binanat mining agad ditang chicken burger. Ay tao, kanya mana. Yung buri ko keng Whopper Burger na ning Burger King, kaya flame grilled siya. So, api yung gagamitan na pa magluto keng patty. So, actually, itang smoky flavor na natin compared ka retang aliwang burgers na luluto na keng flat grill itang bakal. So, ito, mata ko, ito naman eh. Hini, pamatakan tanin, kaya katang sides, itang kaya katang onion rings, 10 fries. Di kaming labing style mi, pakotang mamang kem burger, lalo na yaku. Detang onion rings sa ret, 10 fries, kakabit ko lang naman kitang tinape, bayang loaded. O syempre, inaus may pang Burger King nung iya pang malakasan eh. So yan matak eh. Ilab mo naman, pamatakan eh, pero yaku, balo yung style. Kutangin eh, agisan lab, na ano pa mong gawan ko, panay pananayan kaya kanyan, tsaka kaya kanan. O syempre, kabang mamang kami, storya kaya pa, kasi chill-chillan mo yung bagay, niya wala namang masyadong tao eh. Ang pong makakabsi mo naman yung pamang dagay, kaya pakakalalay tamo, o to masabal tamo. So ito, pematak yan eh. Okay. Kaya rin na nini, muli na kami. Actually, niyang time may ni, maka-tricycle kaya pang lab. O nang, may lako na itang kaya kaming sidecar kasi may give up ang motor, may ang asakitan niya. So, igayo, nung bisa ako mga na manyaman na burger, recommend kaya naman ng Burger King. Atin lang branch king Friendship, atin lang naman branch ka rin may aliwang malls. Pero kami, kaya hindi kaming daumingan kasi nimpe ka malapit, kaya kami, kaya balibago. So, ano pang panayan nyo, mga na kayo naman kay Burger King. At syempre, yung kalingwan, mag-like, subscribe, and share ka rin kaya katang videos. Bata lamang may kakaganang mag-upload ang buong gagawa. Okay, batang may kaswelo. So, nung kakakitsu, malambat-lambat siyang time-lapse ini, pero kaya pa rin mamangan lab. Kung nung kakitsu naman, nung mga nano yung ka-supportive, yan ko yung kayang kopya ko rin kayang crown. Balo yo, may buko na laping uli rin yun, ng marine ako po ta, batanda ako kitang guard. O syempre, likman ko na lagi ang table kaya rin may video. Pero nung kakakitsu, atin tamo mo ring sa kuna segment. Ayan o, gisan min manyaman. Let's go!